okurugirira harimo SJ Joseph orukukurira by'obahangwa bw'Ambarara district aba batandikira kombeka hihi n'iteme batine rusoko rwo mu office y'ebyobahangwa kandi ece kibajunana engineer owabakurira abakozi nuko kumukwata akaza gukora statement. You are 17 or it has no an environmental impact assessment report. So they are constructing a school. You have all the documentations? Yes, yeah. Regarding the nabwanyuma babeshitongore cha NEMA bayemereza bombeki nuko kutwara n'ibikozeso by'abombeki babane bakoresa nimwe batwarana engineer Alex Okech owabayebembiro kombeka hamwe na engineer Bare Benoni bwetunje owabirukire wenshuminche hwire bwanyuma yo kuhereza itaka rye kisharara Katare akakashare daily market akizere kucingwa abo kubo mu kisharara. Umukoti kuba muhabeiru obwire bwo kuzutandika gukora ebyo byo kugarura kisharara yahagarika yaza kudigrading emfreje nje yagarikira yagitera yabyara ebyori yabyarana n'ekinyansi ekitizibwa kuza omusharara. Enshonga zo kurinda ebyobahango muri MBARARA district na munongo mu Rubindi town council Kasharnos bikiru kubimunonga. Omugandi makuru entumwa ya president mu district ya Kikube Amulani Tumusime ayemerize emirimo yone ebire nekorerwa mu kicenyi cyo mugera gwanguse barukuhinga mu muceri n'ebicori omugombora ya Kabwoya nko muringo gumwe go kurinda ebyo bahangwa. Njya kusaba abo politicians batatutahira ako biro bundi tubana aba politicians abari omuryango tucyeta populist nibenda kusemeza mu nabantu tukurura gonze kwa kubyara kalitumsegyo bagibere mu twizire mu regime eno kisanja kinuita mini zibano shaka bayanjwire mu regime enkuru chairman umukuru yarugire mu nasaka bana abamanyarunda atakubamanya baito kusanga no baramuheze kifubiro nko mukindo ngogo emiteno yone ya sahire poswa kumuheze kifubiro na kimara baito buhangwa ni bukora ki yani usigaye utasigariye kuyabuze bwe kibaturana bakora okwika abantu kutahirira ebyo bahangwa okunuko yagarukamu tutanka atina nyo habuza ruhanga maze emyaka engahangire ensene aba malaika balinka kututerekeza itwenda tukaba mu bantu barongo kikumanyisa ntucyaro umunsi abacyambe nakubamo okurgira abahandiko byabyo bahangwa ebisharara n'emishenyi bizere n'ibicendero mu ihanga abucweka bibirariga na buri mwaka okurwo mwaka gwa 19 abwa TV West nde Evans Taremwa na Ambrose Nwagaba Katoto.